Beogradska otvorena škola, dobrotvorna organizacija Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje i opština Šid organizovali su u Mionici prezentaciju kulture Afrike u okviru realizacije projekta Almit. Reč je o projektu koji se realizuje na teritoriji Srbije u 3 kampa za migrante u Šidu, Tutinu i Bogovađi i podrazumeva da migranti dobiju informacije o našoj kulturi i da uče srpski jezik. Smo danas tu zato što želimo da pričamo o ljudima koji žive u Srbiji, koji su migranti, koji su korisnici našeg projekta i programa već skoro godinu dana ovde u Mionici, koji za godinu dana su učili srpski jezik, učili su interkulturalnost, učili su građansko obrazovanje i mi smo danas želeli da malo pričamo o borbi protiv diskriminacije, a na način takav da pričamo o različitosti o kulturi. Možemo biti svesni da smo svi mi tokom naših života bili diskriminisani na neke načine, ali najvažniji način borbe protiv diskriminacije jeste učenje o drugim ljudima, učenje o drugim kulturama, o jednom ogromnom bogatstvu koji se nalazi trenutno ovde danas u ovoj prostoriji i to je nešto što će naši korisnici programa danas predstaviti. U Mionici su razgovarali o sličnostima i razlikama u kulturi Srbije i Afrike. Kako mladi žive u Africi, kako mladi žive u Srbiji, šta je to što su tačke spajanja naših kultura i na koji način mi možemo da se povezujemo i na koji način mi možemo da unapredimo prosto naš život tako što ćemo se međusobno družiti i upoznavati. U radionicama koje se organizuju u Bogovađi aktivno učestvuje oko 50 migranata. Na osnovu ovih 3 kampa možemo reći da je posećenost velika, kao što možemo danas vidjeti, da prosto i sami migranti žele da podele svoju kulturu, a i sami mladi ljudi i svi ostali iz lokalne zajednice žele da čuju ko su ti ljudi koji žive sa njima već neki duži vremenski period i kako mogu zajedno da provode i slobodno vreme, a i kako mogu zajedno da uče jedni od drugih.